vurdular inceleye, benim şahım. Halvetiyem hem uşşakiyem, rufayiyem hem şabaniyem. İndim şeyhin gemisine, çıktım derya kıyısına, vardım ulular ulusuna, benim şahım. Halvetiyem hem kadiriyem, gelmediyem hem şabaniyem. Benim şeyhim bir kişidir, aksakallı bir kişidir, erenlerin adaşıdır, benim şahım. Mevleviyem hem Bektaşiyem, Melaliyem hem Şabaniyem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, zümme elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Maglib helalin sadime peynalan. Cemaatin muslimin. Allah eskuru rahmeti, Allah eskuru bereketi, Allah eskuru magfireti, upratumende, inşallah upramende nekolo. Avdisatno yek dersi kova so navenido yek historia pekamberingi analam taro nebi Šijit alaihi salam, yek dujto pekamberi palako Hazreti Ademi alaihi wasallam, o arče mangelate objasnil amenge kratka točke sar, a kao pekamberi potočno oji kerolene odin islamijeti, paleskeri historiatar toahari pođande ili potoču tevakera te satina so saralo odini džiko amaro manglo najmanglo pekamberi Muhammed Ali vesele. Adales kroz sebepi ande sarsuđane amare prale e arče, em adava sarso navedinden koven amenge bishofto programe navedene terosao pekambera lenger istorije hem kahava normalno kuranske ajetencer. Pošto džanava deka sa Andrej kodini islamijeti si prajla adres kroz sebepi kava pofino lem tomaro kurani baštumende hem te šaj
Affinché na menje isiame na tehnička problemија, се судикава интернет кој чи салило, ама на не врскаки. Палем ни стар влез нема Андре. Сајта на реду мислинава, кашали некој те вакерал дали шунгјоваја фино? За да не времески какерав јек баро селами джико саопхајла моментално кој се та невеќе Андре, тумен споделено од видео кој слушајте, шајте ова ки обари група те шајте аладина амаро мангло дерси поточно историја пејка меренгири. За прво баро селами джико амаро мангло сајдимо ефендија тари Франција јакоше клудервиш осалија јек баро селами джитуте ефенди Буцен нава соја надиснодиве или пошушкарта крама ерат ирата менсар Аллах неко разјатуртете фамилијата исто јек баро селами амаре мангле зијаске амаро шефенди исто тари Франција леске да баро селами лескере фамилијате ем потушуте векера Аллах неко разија лестар Джико до душија амаро манглос ајдимо пралкова светаноки група исто сојнем дневно ленцар поточно леа ко бут вакти ем бут шукар едепи чаво морам те вакера лестар иси бушуже бугјако со ишала леда јек дивека иклова ем как кавам јек шуже дерсија на небитно леске да јек баро селами овсастому прал Аллах неко разија тутарда исто хем сар некој се тенем баштуте јек баро селами мате бистрав исто амаре ше ефендијаске о перхани дикавале кале странатар веќе ама отревате клопофино ки шукаја страната шео селами те дао леске јек баро селами джи туте Сабри Мустафа обсастому прасуден дана менге то фидбек дека шунгева фино обсасто споделен лайв кобор слушајте шајте ако побаре бројке те шајте пратина ака жужи емисија со сар неге буд жене исто наџанената ро Хазрети шиити лескери историја чак суишта да нета на бут наведимо на мангава бут вакира само кава кира јек таро Хазрети Адеми али веселем значи трито максами поточно сар со навединела и хадиска наука сар со ковро слушај криндем хари нисаве лескере поточно те вакира о редослед дикелапес дека ов перла демек трито чавотар Хазрети Адеми али веселем. Помате дуговлачина бих бро селами джико ерџани елбира обсастомо прасо леланто шукар време а менцар тове ишала ко наредна минути колото шукар време и тешете хаве на пример шукар те хаве и емисија амари историја пека беренгири. Јек селами исто джико Тале Рамадани, селаму алейкум управ, обсасто сојна на менцар, споделен на олај кобр слушај, мете шај те мукав прале арчемат дуговлачина, суске пален кобр те и тано хари касно и нормално те шајте оламе кратка емисија, ем јасна нормално програме. Јек селаму алейкум, джико гулдени, шија Хусейн, амаро мангло ценимо ефендија, мате хојланал, овитано поточно одат арче скоро, суске ов акана нормално кол активно хемка контролно сарсо џанаја мен ај тија хем то поточно значи амаре пралете поможинеле ко ниса буќа. Аке јек баро селами ме мангле сефереске мо учители кова со буд и си буќа лестар со дознаендом некол sa 100 em baro selam jimitet kate da Sefer Efendi Allah neko razija tutar tajlatar inšallah hem spodelino live cover slušaj ajde mate dugovlačina kamu kave prale arče hem te počinamo remisija. Jek selamu alaikum mopral shukara tirat wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Buyurun to selami. والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خبيب قلوبنا والشفيع نفوسنا خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين
وعلى أوليائه ورسوله وعلى العباد الله الصالحين وعلى صاحب العصر والزمان إمام قيم الهدي المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على عدوه من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سارينينجي هم عليكم السلام. سارينينجي سودينجي السلامي. الله سبحانه وتعالى نكدلت من ترى وچتك لسكرو خيري كي أكا الدنيا تماري ناي باشينجي او أبرس لسكرو كو يوم الآخر لاني كو آخرتي كو سنو ديوه ماري مولن نكا وچهارلن بير رحمته لنگره گناهي نكو پرستينل هم توب دارينل لن ميلوسته الله سبحانه وتعالى تو پرستينل ساري ننگه امنگه سبب يوبيتانو o غفار o دوvakovaso oprostinala. Старсо веќе навединге акала циклус таро емисije какера лафи таро Сиратул Ембија или таро Қисасул Ембија таро џивдипе е пейгамберенгор алейхимуссалам таро неби Адем алейхиссалам џико неби Мухаммед салаллаху алейхи ва алихи. O која емисија астаралатхан ко Кјака емисија, то ест о наследништво лани, о варислуко таро неби Адем алейхиссалам, тар мукела наследнико пиречхаве е небишите алейхимуссалам. Амен кога исиамен шундо таро пегамбери алейхимуссалам, ка замолинавтумен те споделено видео, со скекала информација шајка шунелне на кана, ем пало панч берш, акал информација араклюна ко илем лани ко Джанди Петаро Ехлибейт алейхимуссалам, хемо објасни бадар таро пейгамбер алейхимуссалам, тано таро вилаети е имам Алиаскоро алейхимуссалам. Неби Адем алейхиссалам сарсува киргем тано халифатуллах аля l'arд, о представнико Аллахескоро субханаху ва та'аля ки пуф окова лайф на синеамен можност да одговори на сако прашања себе писо астаргем хариса побаро време, то есть кугем покасно, ами иншалла кога лайф ка оволамен можност ко крајо таро лайф јек 10 минутија, највише 10 панч ка одговори на прашања кола соковем поставиме. А ке прете почминаво дерси ко одговори на прашање башо остворибе Хавакор саламуллахи алейха лани и ханама е неби Адем алейхиссалам, амен требала да е жена кај ки школа таро Ехли сунна вал џема, то ест ки историја сар со објаснилала Ехли сунна вал џема, хем и историја сар со објаснилала о вилаети, то ест о џамди петаро Ехли бейт алейхимуссалам, о створибе Адем алейхиссалам, о створибе Хавакор саламуллахи алейха, тано различно. И Хава алейхиссалам на буквално створи ми таро ребро ја Адемескор алейхиссалам, од ова представинили метафорика, то ест и послабо страна таро јек џувли кога керла песлафи кодини ислам. А далес кеда емурши и силе дуј прави ако наследство, а џувля и сила јек право ко наследство. Амен ки историја најверојатно мо прал дехран туте да синето чундо кај пало неби Адем алейхиссалам, а вло неби Идрис. Лани Идрис сар прочумо пейгамбери, хем тано наведимо ко Курани, ко дуи куранска аетија, ва азкур хем сетин ту лани споменин ко анаф таро Идрис алейхиссалам, сине истино љубово, сине мангела чачипаски, хем сине искрено верник. Со случингла англедеро неби Идрис алейхиссалам. Дали и си пейгамбера кола сове на англедеро неби Идрис алейхиссалам. За да те халјова со случингла мора те иранамен ко Адеми алейхиссалам хем колескере дуи чаве, о Хабил хем Кабил. Ки суратул Маиде таро бишефтато ајети објаснинала кај Адемескере чавелани о Хабил хем Кабил јек му дарал. Амен иншаллах, премо џанди петаро вилаети
Imam Ali Asghar salamullahi wa salavatullahi alaihi ko objasnila barem cu kratko način me bivakirava so desingjolla prete o vëll o nasledniko e nebi Adem Asghar alayhi salam postavimo. Spremo vilayeti, yani spremo o gjandi pe Ehli Asghar alayhi salam o Habil hemo Qabil tane o çaveta ro nebi Adem alayhi salam ko dova vreme solduj ženime Imam Ali alayhi salam prenesinula kai o nebi o Habil alayhi salam sine ženimo manushnaya ko anaf turk o Qabili sine ženimo manushnaya ko anaf Johana. Acaba și si tu prvo putišundo de hranopro. Kole manušnencar sine ženimo. Inače isto te vakiraf kai ostavi Taro Ehli Bejt alayhimu salam negirinala pes kai o pralahemo penja sinelen incest mashkar peste adava kolev hil mahfuz tanopanda pishimo kai pral penja estagfirullahi rabbi wa atubu ilayh na oplodinena pes negoli već sarsuitano ko stvori be Adem Asghar alayhi salam kun feyekun agerda palo leste slučingjola nekobor odredena bukja. Ko karakter o Habil sine krotko manush, yani sine bud skromno manush, sine bud ponizno manush. Agar o pishinenale o rivayet je Ehli Bejt Asghar alayhi salam, janeja i situ duj çave, yeki tano harica po azgani, yeki tano harica po mirno. O Habil sine taro mirna maksimia e Adem Asghar alayhi salam, mirna maksimia taro mirna maksimia e Adem Asghar alayhimu salam, o Qabil sine yek taro po azgania manusha ili po azgania maksimia taro nebi Adem alayhi salam. Koga isi e Adem alayhi salam popure der bersha trebala te naznačinul leani pire nasledniko. Dali postavinola pe soprašanje, dali nebije leani, dali pejkambera birinena pire naslednikja ili Allah subhanahu wa ta'ala birinela pire naslednikja. Ki suradul Maide, pančto sura ko Kur'ani, taro bisheftato džiko bishenjato ajeti, objasninala o slučaj taro Adem Asghar alayhi salam o čave, kogo Adem alayhi salam vakirala soldujenge te pridonesinen žrtva ili te pridonesinen kurbani, hem kaskoro kurbani kad harle i jak, a dva kurbani kovol prifatimo. Soske o nebi Adem alayhi salam sikavla sine poviše povrzanost pire čavea e Habilea, yani spreminala le sine ko jek način, bašule skoro nasledniku. Ođeale min ehli wazira, yani o Adem alayhi salam sar predstavniko mislila sam дека etanoleske o habilisoske ko karakter, ko morali, ko etike, sa posedujnala sine o karakteristike baš ojek predstavniko je devleskoro ki puf, a ki krajka pa ko Allah subhanahu wa ta'ala odlučinala. Dali džanaja kaj o Qabil sine o popureder prav, a o Habil sine o poterno prav. A kateda o šeitani kerala jek budbari uloga. O iblis, la'anatullahi alej, kerala jek budbari uloga. Va kerala korkorik peske men uspenjum ko slučaje nebi Adem alayhi salam. Hem na neda tu uspenjav, ama va kerala ka pokušinav prekules skoro čavo o Qabil. O Adem alayhi salam vikinula solduje čaven, hem va kerala pridonesinen žrtva Allaheske subhanahu wa ta'ala, hem kaskiri žrtva ka vol prifatini, odova ka ovol miro nasledniku. Rivajetija prenesinena min je dehran kaj o Habil lela pire najšuže bakre, najtule dar bakre, te dalle sar žrtva. Ađiko te o Qabil lela bud harica vredno nešto. Od vas to nasineleske hič vredno hem pridonesinala le sar kurbani. A kate kela o iskreno nijeti uloga. Šaj dedehem iljada da guruva, matevem prifatime,
Ама шајте ке бакре hem to voltu ke kabuli. Sa zavistinula neli taro ikhlas lani taro niyeti hem taro iskrenost. Значи прво вела туке кога поточно значи ониети е лахески неповажно него нешто те ќе релпе сарсоактелапе самен дежнише дена ке курбаните допе и така дале. Значи точното сватина тамам. Валла, значи ониети тано и отемели се коле ке дело скоро. Шајте джахим 1000 хаџија, шајте калдинехим 1000 да намазија, ама ако на нетут искрено ниети, а да вас саперла копани со ски Кур'ани вакирла кај одеилја наградинена пе спрема и намере мануше. Спрема ониети лескоро. Спрема лескоро искреност. Хема кава дик дехарам почминала панда таро почеток, таро створение. Значи објасним ќе кој емисија Адем алейхиссалам о шејтани и сеџда о мелекија, са објасним адава, кој е кратко начин нормално. Сека требал на пример 3-4 емисија кера само е ке пейгамберески алейхиссалам. Ама амен кераја акала емисија со цел о главна детајла тароленго роџивди, па то е стариленгири сира, те изнесинале на маре праленге, те шајтовен по упознаеме ко тај сунното дивеко акела песлафи башо пейгамберија алейхимуссалам. Акате о Аллах субханаху ва таала дикела о ниети е хабиле скоро, хем кералале сар представнико, то е кералале сар наследнико е Адеме скоро. Така стар понаши салило ко два моменти о Кабил кога дознајнала кај оле скоро курбани на не прифатимо. Акате o iblis lanatullahi alayhi. Soski si na primer manusha ka keren gunahi hem ka keren ki kreko shejtani chiga. Dali sine le skoro nefsi kova sto teringalete mudarat pe phale kova sto adva jiko dva moment. Ili pa sine o vesvese e o shepotenje e shejtanesko. Vesvese a fikir mange vesvese ka shete objasni su значено minge? Naam. Акана иншалла моправка објаснинава това. Значи о иблизи вакерла мен успењум те преваринаве Адеме алейхи. Ама кана вакерла дичиндора каја ситуација ки искористинава ка моменти хем ка шепотинав кабилеске. Суратун нас вакерла кул аузу бираббин нас мелакин нас илляхин нас من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Сојтано адава шепотива, адава весвесе. Се шај поедноставно те халова, лани о мисле обилаче. Соски като и близи шепотинала лани, чивала коколин, ки годи е кабилеске ек мисла. Вакерindorleske ja Kabil. Abe tu sar po pureder pral ki историја џанеја сар кове пенџардо, сародова со на наслединја пире даде. Сародова кова со сине понижимо. Сародова со на прифати салило песле старо курбан луко. Хем, акате о Кабили, соскејтано буд битно амен, адава ко ки само дисциплина е манушескере душакири со керајамен најбари борба са витани муџахеде пегамбер алейхиссалам кераја доест боринајамен коркорик против аменде доест е контролирина амаро его амаро нефси амаре мисле амари годи амари чип акате о Кабили лела дава весвесе со скејтано буд битно деха дали ка дозволени о шејтаните манипулиринал пиреко ге или пак Ковета родола коласо ка успејненте контролиринен коркорик пес хем ка негиринен овесвесе и шејтане скоро. А калеске требала тут шај баро време хем пут побаро трудо. Значи ти само да крео шејтан има на нето холма. Хабиби акаветано Кабил очаво пегамбере скоро. Тамам, само ек питање калески. Само ек питање кога продолжи харческе бут шукарва крадамне дозволинаја. Дали амен дозволине о шејтаните влезнела аменде? Ако само конкретно објасни. Бизо сумња амен дозволинаја.
o šeitani te manipulirina mare kogja. Adava sova kerla pes. Mena korinava maman mi du šeitani naslojmi ko strast hem ko zadovoljstvo. Leani šaitava kere pinda posto sebe pe odolestar tano o šeitan. Ovdala tutadla bila ce misle. Ama ko krajo tu odlučinea dali ka šunele, dali na te šunele. A savko kuransko dokaz isjamen. Suratul Ibrahim. Bišuduj to ajeti objasnila kaj o manuša, o džinja, o šeitanja, o ifritija, sakola su sine pokorno. E šeitaneske kava keren pomoži na mena kana. Amen celo, tu te šungem tu, celo životo, tu te šungem tu. Pomoži na mena kana. Ama sova kirlo šeitani, man na sinema vlastu pral tu men. Me samo vikinava sine tu men. A tu men korkuriko da zivine na tu men mange. Adaleske avdive makorinen man. Korinen korkorik tu men. Leani pinda posto. O šeitani šajte kerel tu ke vasves. Leani te šepotinal, te čel tu ke bila čimisla. Ama ko krajo mabistre, дека tu sian stvoreni Allah skoro subhanahu wa ta'ala ko vas su isili radeti. Potočno prave tu udaraleski. Na šunjum tu ker halal. Potočno tu prave udaraleski te vlezinal tu te Andrej. Eke, jar tu ek vaš prave udara, kana ov mangela te kulpeske. Hem ko kava slučaj, Чивала да мисла е кабилеске кај вакела бе ту попуро прал джанеа делале сила коле скоро злодел делале кувети ляни делале инспирација те керел нешто билаче соске ко ислам ако джанеа дека постојнала васвас таро шейтани мате бисра дека постојнала илхам таро мелаике инспирација Amin janade ko şeytani tano pravdo düşmani. Ya beni Adem'e elem tekunu la ta'budu şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin. Fakir yumtu menge. Deka ovi tu menge otvoreno düşmani. Adaleske dikhelin da sar düşmani. Vakir mange dekran tu avdivete düşmanin dikhelin saramalali sar düşmani. Boga mi sar düşmani. Epa isto ameno manuša trebala te laje şeytane sar düşmani. Ana sar amala te sprijatelinamen leja. Ов о Кур'ани субханаллах, Аллах субханаху ва та'ала. Амаро едино господари вакилла менге, а кавај тумаро правдо душманиран. Ов кавал ту менге таро стране, ки секоја ситуација, ко секова насвалипе, ко секова чоролипе, ка шепотинол те шајте ти дал ту мен да радава имани. Ама Аллах субханаху ва та'ала сова керала, туку спенете ховавен. Туку спенете ховаве саринен, освен одола коласо, манге искрено ка предајнем пес. Ляни теслим. Ca predainem piru iradet. O şeytani va kerale kabileske ubedinale te keral jak zlodelo. Znači pinda postoji tano krivo o šeitani. O samo dengali ideja. Ama kao ostvaringali ideja. Teno šunolsine o kabili e šeitane kovolsine ostvarim ideja? Na. Ama ovsine poslušno kod ove sve se kova so dengale o iblizi lanetullahi ale. Sova kerala, pa kerala kabileske, kaj metod, o kabili vakela kabileske, vakela metod ka mudaraf. A kava trebala prvo te halova dehran, džaneja stoitano kava, o početok ta rosao bukja. A kava eto no početok ta rosao bukja su i klona, a vdisunoto diveki dunja stoitane poznata sar agresija, sar holi, sar ubictvo, sar laga, sar hovajbe, sakala bila ce bukja. Ko dva momenti počminen. Počminena taro kabil. Kabil va kerala kabileske vakela metod ka mudaraf. Amadik subhanallah mora savke da manušate si kavena minge išukar strana kale životo skiriam. Allah. Ako je ke praleste dikhajo najbila ce karakteristike, Колкова прал дикајо најшукар карактеристика. Вакела хабил, вакела туте мангеда те мударема, ме нанетира нафтуки. Ме нанетира нафтуки. Дикаја ко случај понодори, е Јусуфескер алисаламо прајла кога чивенале ко Кур'ани, ко бунари,
Ko bunari, kalabe tu men sen me prajla me mangava tu men. Ama dikaja kavataro početok te hranso slučinjo. Kabili lela yek barobar hem kuvale Habile alaihi salam koshero hem mudara. Prvo ubistvo ki istorija taro čovečanstva tano o Kabili koga mudarala Habile alaihimu salam. Prvo ubistvo. Со случило пало кога мударала. Ривајетите тара Хилибейте алейхиссалам објаснена кај ко моменти кога Кабил мударгаја Хабиле почминѓате лескири годилани имагинација лескирите растурињовел. Почминѓате шашканел ко романе лафите делињовел. Халилова кела ме мударгиме хале. Дикелале Kala memu dargume phale. Sarkara girinul midai. Sarkara girinul modat. Dikele Habile upral ki puf hem na janala sote keral. Na janala sote keral. Fazina kavaitano prvo ubistvo avdive mehem tu Allah subhanahu wa ta'ala te dal jannati amare phale etoni hem te lo kerales ki inshallah siem sines vedukia kiek cenaza mehem tu janaya so slučinjola nangaralale hoca čitinalalske kldinalalske cenaze namaz makana janaya već so slučinjilo kod ova vreme koga o prvo ubistvo ili o prvo mulo manuš postojnala ki dunje Kabil na janala so tekera Allah subhanahu wa ta'ala biçhalala duy gavranja ko rivayet tane duy gavranja Yeke mudarala hem parunalo gavrani dikindoro adavo Kabili vakirala akana vakala janava so tekera lela hem parunala Habile koga shunala o nebi Adem alaihi salam saranda dive rovala لماذا Toske saranda Istorija islamski ritaro početok I sine savo broj kola sojitano bitno hem travalate džanar. Peygamber aleyhisselam Muhammed ko saranda kola peygamberi. Nebi Musa aleyhisselam ko saranda. O naki bataro dive imam Hüseyin aleyhisselam saranda dive ne iklola pestaro kalipe. Nebi Adem aleyhisselam taro Nebi Adem aleyhisselam poteknula kava 40 ili saranda. Nebi Yunus aleyhisselam kozom dive hem rakasine kokiti ko galtinulale saran. Ani akava broj sile samo značajne, a ne samo odeval na ne nešto slučajno. Mehem tu šajkira je nešto slučajno. Ама odeval I sile piro planimo prav. Odeval posedujnilo najbarođan dipe. Nebi Adem aleyhisselam saranda dive tugujnola palo Habil aleyhimu salam. Sar sineo ponašaj, sar sineo strpljivo se havagoro. Salamullahi alaiha. Koga doznajnala kaj o Habil aleyhisselam tano mudardo. A kad to šeitani pazim, panda probinala. Panda probinala te keral havake heme Ademeske aleyhisselam vesvese. Soske janaya kaj Nebi Adem aleyhisselam heme hava sinilem butçave. Uvek esi rivayete kaj biyanesine murş juvli. Janaya isi çaya Ademeske aleyhisselam sosine bilaçem sosine şukar. İsi çave Ademeske sosine bilaçem sosine şukar. Aklemiye. Şunyan başı çaya Ademeske aleyhisselam kuanaf aklemiye. Moram ti priznam. Luza. Akalaytane sad çaya Ademeske aleyhisselam.
O rivayet to rehlibe to objasnine no minge sta bila chipe kerige. Amash prete va kerava dava, te va kerav yek hadisi. So prenesnul Imam Ali alayhis salam, Imam Bakir, Imam Sadiq alayhis salam basho Qabil. Imam Sadiq alayhis salam prenesnul to Imam Ali ka e panch manushai tane nai prokleta, hem kuso dive kovole ni nai bari kazna. Ake mena eto va kerav shtar ka kerav samo eke. O Qabil Tanu jektaro najprokleta hem manusha kola so ga doživljeni najbolj kazna ko je umrtja. Rivajet objasnine kaj kovo zakačimo ki kokova pire balencar ko kam ka vistinal. Sto slučin yola o şeytani panda kerala vesvese mangelate hovalı heme ademe heme hava. Ama Allah subhanahu wa ta'ala piri pufna mukela piro nasleniko. Soske o meribe približina la pesine ademeskesna. Tehalova wa alama adama asma'a kullaha. Kayo Adem alayhis salam sikavdo sine sa o jivdi pa pejgamberin alayhis salam. Sa koven, ko stavo način koven vikime, ko stavo način ka živinen, ko stavo način ka meren. Duri su isi ameni rivayeti. Например, дали джанея дехра от кога почминала те пишинал пес са со кавакерал пес. За да матвал бистердо. Панда таро не би Адем али. Соски Адем али салам кога шунало дживди пе сај пекамберенгоро, кога шунало дживди пе Даудескор али салам, кај ковле само сарам да берште живинал, ов живинала будбаро живото, замолинала Allah subhanahu wa ta'ala te dăl trianda джико шовардеш берш e nebi Davudeski al Islam leskele berşen. Ama eli posle koga avaya te dika koga avalo meleko telel i duša Ademeski al Islam akala bi stima pa na trianda джико шовардеш берши baski akala pa neli Adem'den Allah Davudeski bislergum toga što Allah naredinala melekonge sasto kava gerol pe suiše tol pišimo da šaj mate ol bisterdo. Allah subhanahu wa ta'ala dala Ademe alayhi salam çavo ko anaf hibetallah. Yani ma hada hibetallah. Soya kva hibetallah. Hediye min Allah. Poklon taro Allah Zulcelali vel ikram. Akavajto no ne bishit. Ko anaf hibetallah. Denjale nešto bud pošukar. Suske na kavava dva delo, matašova bud. Koga valo šeitanite kerlenge vesvese, te čivene čaveskoro anavo steno Abdul Haris, na kavava sa adava. Džava ko momenti suske o životu je to ono kakva ka epizoda baš ne bishit ali se na. Mama medikamen saranda minuti ako te sijem. Znači si vakeribaske bud daha. Dalale Eşite aleyhisselam ili koanaf hibetallah. Kozom berş sine Ademe aleyhisselam koga dalala kale maksame. Isituli šundo duišelu triandu panš berš. Ko duišelu triandu panš berš dalale eşite aleyhisselam. Ili hibe Allah salamullahi wa salavatullahi aleyh. Nane vars kako spodelingen inşallah tumen sosjeno aşik ehli vetes kere kojna spodelinga ili kojna lote šunol Allahu ekbar kana mora safkeda manušate postojne. A meni je to važno te šaj istorija te havala normalno to vam je sekvoš navedi ko kamanga znači ko YouTube te dikala na ne problemi tu men fokusiren tu men ko dersi aceskoro susketano jek so džiekana nahabdilo hem bute dženengentano so akrala pes interesno akla so itano pajla Andre meka zamolnavlen ko so šaj tu men koncentriran tu men ko dersile skoro ove saste so trudinena tu men Allah neko razija tu men dar ama isame na men povike to portajla su isini se pajla so naštio kolestranata te kuva ke lence na men kerale na kana е нормално кои се евентуално кој YouTube ленги да баро селами продолжите лафја арчемо пралбујру.
Eyvallah. Hibetullah ili o nebishit alayhi salam, sus kjo anam leskora hibetullah ili o poklon taro Allah subhanahu wa ta'ala ku aso dëllale nebi Ademes ke islam heme Hazreti Hawake salamullahi wa salavatullahi alayhi. Ko 235 bersh, yani Adem islam ko kasnile 235 bersh, koja vera rivayeti avakalapes na primjer pohare za bersha, amo najverodostojno da kasnile 235 bersh e Ademe alayhi salam. Spomningem kaj e Habile sinele Romni ko anafsar Turk koja su sine Kamni. Spomningem kaj Kabile sinele Romni e Johanaya, Romni leskiri Johana em sinela Chave, sinele în Chave. Acana te pucema de hran. Ok, oșit biangiola. Casa e genul pe soșit. Sara volo pokolenie akete aval jiko nebi Idris ili nebi Nuh alayhi salam. Sara aval. O ehli beyti alayhi salam vallahi dehrana kava fenomenalno objasnila lema prap. Vallahi Allah mosvedoko. Hayat el kulub halalen taro alama el mejlisi samo taro ehli beyti alayhi salam objasnuanje basho siratul enbiya basho qisas taro pejgamberia alayhi salam. Isitumen shtar tomia kalestar. Detailno gjivdi pe taro pejgambera. Taro nebi Adem, jiko nebi Muhammed. Pejgambera kola suna shungen lengire anava. Na primer, oshit alayhi salam tano genimo e manushnaya ko anaf naima. Naima. Huria dendi eshiteske ko anaf naima. Akaya naima casa ya genimi Saravolo pejgamberlu ko čisto, sus ke našti genila pe se kabileskere čavensar. Olajtane prokleto, Allah subhanahu wa ta'ala prokletinilale. Ataro Habil, hem tarileskiri romni i Turk, biangiola čavo, hem idaileskiri Turk, dălale o anaf Habil pedadeskor. Habil ibnul Habil. Hem akava Habil, kase ya genila pes, yani taro shukar pokoleni, taro Habil. Geninela pes eşiteskere çayaya sovikinla pes huriye. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ake čisto pokolenie kotar avala. Ake o pejgamberluko kotar avala. Allah Allah. Amin janaya kaj nebi Idris alayhi salam. Sine pejgamberangle dero nebi Idris. Saravala taval jiko nebi Idris. Suske nebi Idris. Koja generația ta notaro peicambera? Șofto, eftato? Sostu cingălang lider, ca la panșov, acheo ademi, acheo shit. Ca ta ne avera? Ca ta no Yafit? O chavo e shiteskoro. Ca ta no Enosh, ca ta no Qinan, ca ta no Mahlail, ca ta no Oberd, ca ta no Ahnu, coi Ahnu Idris. Ca ta no Khargail, ca ta no Onuh, ca ta no Osem. Adem, Shit, Yafit, Enosh, Qinan, Mahlail, Barra ili Berd, Ahnu ili Idris, Khargail, Nuh, Sem. Akotar, cui clola tara Sem? Vakergem. O Khidr alayhi salam, tia Maryam isia. Taro pokolenia, o Khidr alayhi salam avla taro Sem alayhi salam. Lani o nebishit alayhi salam geninala pez emanushna ko anav naima hemisile nchai ko anav huriya. Casa geninala pesa kaya huriya shiteskiri chai geninala pesa khabileskere chave asobianulale idaleskiri turk hemdalale anav khabil. Akatari klolo nubuveti. Siratul enbiya ili silsilatul nubuwiyye olan to taro nubuveti, taro pejgamberluko, taro risaleti, kotar avala, taro nebishit alayhi salam, navala taro Qabil, au Habil veçtaynu mudardo. İnşallah,
Khalilem ko akava način so desinjol. Akana bi pučeman, prete pučeman, ka zamolinav tu 1 minuti te dema pauza. Inshallah ka продолжина. Соске акавајтано дело ket o nebishita alayhis salam neli ovola pejgamberi alayhis salam. Ако шај шукар ко овол соске шукило мо курло треба да пераманге харицапани адалес. Буквал ти енергијата ни манге бут важно, а далеско себе пидават ке 100% могуćност шето со женетут. Ме за да лебре меске какира баро селами сај пралење кои се накана. Прво морате навединав дека марофат мири акадетано Аллах некол лестар разија кога етано ово се тинеме значи го бут баротхан чим е савкој султани пратинеламен морам те навединав дека и сиамен бут бари жужи подрска а мате бистрав амаро мангло сајдимо бинјак бинак овде тано аменцаракате иншалла ефенди некогаш ти си Аллах естар изини туја да јекшуже ми се текера кола мена да е могуćност нормално те дозајна исто те страната да те Джанди пастар те дика сар уопште од дин исламијети ту да пратинеала јек баро селам исто ме пралеске поточно ме хлибејтеске јадијареске јек баро селам имате бистрав исто амаро ценимо мангло байрам ефендија овда исто сојтано повеќето вакте аменцар ко сао емисија дека ко сао емисијата на аменцар неко Аллах леса разија имате бистрав дека ов јек шукар мануш со едине бут мангелале иншалла леда кова амен јек ва контакт шетри ка лескрода джандипа јек баро селами исто джико енго Хусейн алейкум селам кардаш со блезнан Андре проширен онлайн кобор со шај те шај со кралапес акава джија бисно дивесо на хавдем од дерси то вламинге јек бари поука те шете джана заиста на пример таро ехлибејско дикхива сар о пейгамбери алейхи селам ленгерите на историја далес кој се бепи споделен кобор со шајте шај о арче те починал пе терсеја соске и силе пано кобор те јек тикно максимиле се ки околина хем ов джанала баш фино дека вредно и тано по времете делено нормално петикне максиме еме евентуално аменцар да некол са 100 аки далес кој се бепи Аллах наград дакале чаве те шај аменцар те овол ко повеќето делимо, значи хем ко приватно, хем аменцар, буџен на цени на калечавеста ракава, морам те наведи на вакава, адлакула суџанна е арче денареске баро со клапа акценте калески. Суске овитано јек заиста шукарчаво, хем учи мода, сама аке са којтано о вакти со абдисно диве амаре прајла намангината акцептиринен чачипа, намангината акцептиринен Джанди па манушеста кога сојтано учимо хем кога со предајнела демеко исламијети директно таро арапска лила превединела лен ко романе а меѓето е појасно тоа те барала маро значи Джанди па а дава меѓето потребно а далеско себе пекала емисија екзистиринена ме со драго керабален адаленцар акала емисија хем мангава значи те проширинел печачутно дини исламијети. Значи буџене джанна дека меѓе ховано дини се кавсалило, а далеско се вепи ачилен бут 1400 кусур години напалал, не со те опрединаме на чилен нормално уназати салем. И е давајтано јек баро вредност манге те шај макар амаре романе манушар те сватинено дини. Сар со требола ана сар со аменге пренеси салило. И да ета ни со актуалната најбари проблематика, а далеско се бепи делум јек баро одговорно супраманде, тешајте си кава чачетно дини исламеско. Значи, сар јек, а наја, например, повеќето еминентна мануша, тешаја менола, те употинена мен, помаре дихибаја, помаре джандипаја, од дин исламијети. Значи, кој со сар силен могуćности капацитети тешајти кловен текерен дерсија, а мени нем секогаш лен јакате, а кале букенде хем о пајла тешај те изјаснем помаро дин исламијети. О арче ки се судихена и расалило, мислам дека са у реду арче, кашајто те продолжите. Евала, керен мен споделени на онлайн ковр со шај, тоа го повеќето мануша, адла околе страната со сар свој кредум, а финика керен маги со наштиленгере да коментарате се кавален ко
акати ко лайф ама ки баро селами сакала ди куд не соетане керна ленге да селами hem normal madde zadržinamen arçı orujinte dersema pral buyurun. Eyvallah. Kogo o Nebishit aleyhisselam ovala peygamberi aleyhisselam. Prete oval peygamberi savi sine leskiri konekcija ili leskiri rabita, leskiri vrska, leskiri povързаност, leskiri dade Adem aleyhisselam. Sărăsova kiriem că Nebi Adem aleyhisselam sine tajno. Hem saranda divesa tugunja ko piro način bašo o meri beleskere čaveskoro e khabileskoro aleyhisselam. Agar da biyasinla min yumirul mu'minin aleyhisselam kay o nebishit aleyhisselam pučla pedade e Ademe aleyhisselam kovajtano onaj šukar stvorenje koja su Allah subhanahu wa ta'ala stvorinjale. Neko va kerja hamelatul arsh. Neko va kerja Nebi Adem. Hamelatul arsh lani tane man o meleikja kola su piraveno arsh. Lani denge sari ne pomislenje kojtano naj šukar stvorenje e Allah skoro subhanahu wa ta'ala. Kao nebishit pučela e Nebi Ademe aleyhisselam. Ake یک tajna taro vilayeti Imam Ali Asghar alayhi salam. Od Allah su ta neko ruhaniyet ili ko vilayeti povrzime e Emir al-Mu'minea Imam Ali Asadullah al-Gharib Imam Ali alayhi salam Adem alayhi salam vakirga najšukar stvorenje kane od Allah kola su Allah subhanahu wa ta'ala stvoringalen. A davajtano Muhammad وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Ko prethodno sošungem kao Adem aleyhisselam priminala nesavjelafija, pa Allah subhanahu wa ta'ala oprostinala les. Susikavala le min Džibrejli aleyhisselam. Ya Adam, بحق المحمود وبحق العالى وبحق الفطير وبحق المحسن خاطر je Muhammed skoro aleyhisselam, خاطر je Ali skoro, Fatima skoro, Hasan skoro, Husin skoro, rode oprostaro Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ko oprostino. Pa Allah ko Kur'an vakela, pa Allah subhanahu wa ta'ala priminjao lafija, hem oprostinjaleske, muklja po milostu praleste. Soske Adem aleyhisselam, koga si ne stvorimo, diklja ko arši Allah eske subhanahu wa ta'ala. Arši na vakirava stolica, estakfirullah. Arši predstavinalo ilm o džandipe, o emri Allah skoro subhanahu wa ta'ala, o kelami Allah skoro subhanahu wa ta'ala. Diklako džennetika je pišinala La ilaha illa Allah, Muhammadan Rasulullah wa Aliyun waliyullah. Hema dalesko Allah subhanahu wa ta'ala stvorinja je Ademe dale. A dalesko Allah subhanahu wa ta'ala stvorinja sa. Wa khalaq من النور خلقن هم تارو میرون نور تارو لسکرو نوری تارو میرون نوری تارو یک نوری الله سبحانه و تعالی stvoringa sa. Ama خیر inshallah kajtani yaver tema. Ama ko vilayet ehli beyt skoro islam neka janin sausted benikia o iskrena mangle Imam Ali Asghar al-Islam kai sebepe ehli beyt skoro islam he Muhammad skoro sallallahu alaihi wa alihi sine oprostima Adem al-Islam. Hem koga pučena le kojtano najšukar stvorenja vakela Muhammed wa ahlihi tayyibina tahirin. O Muhammed hem leskoro ahli beyti alaihi. Približinena peso dive taro omeribe Adem skoro alaihi salam. Inače mulo ko alaikum salam mopral Sheikh Fatmir vallahi tu janea basho kotar kera wallahi. Yani nane isto dvakova so čitinala, hemo dvakova so na čitinala, nane isto dvakova so penđarala, hemo dvakova so na penđarala. U istraživa kale dineskoro trebala tuke trudo vreme za te doznajne neko bor informacije. Hem tu jave grupa su celo životo samo taro šuniva ka keren lafi, hem nane to vole nisavo argumenti, nisavo dokaz. Abo šo sakava mesova kerava, i situ men dokazija, ako sien ko vilayeti Imam Ali Asghar al-Islam, mangi nane probleme doa šahti daftumen, hem te čitinen korkurik da,
तुम्हारे या कैंसर. Eyvallah mopralbina, que eyvallah stari ninge, keren halali sto niranava tu minge तुम्हारे सवाल में उसके अकवा स्ट्रीम यार दिखावा man samo man heme prale de hrane akate o komentara o vreme na vreme čitinava hemate činova vodrsi naštiranava ama عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصاري نندر تروميرو قلبي الله سبحانه وتعالى تباشكيروت من كوفيلايات إمام عليه الصلاة والسلام هم صاري نن تواصدلا من كو تلو بايراكو إمام عليه الصلاة عليه السلام Кога приближена пес о мерибаскере диве адемескер алейхиссалам, викинела небишите алейхиссалам hem predainela leske tabut. Акана буд праляка пученаштарче табут, предва табут. لأن табут ко илму البلاغ hem ко илму المجاز различно значење. Ко илму البلاغ лики ко свето таро метафорике, таро символике, a cava značinila amaneti. Ko ilmul međaz predstavinila sanduk. O ana olafi tabutano jek puti andimo ko Kur'an. So sodržinala si na dva tabuta. Sodržinala si na relikvija ili bukja so pripadinena si ne pejgamberengel. Ama ake ko togašno vreme samo ne bi ademali se nam tano pejgamberi. Save bukja si ne andre ko dva tabu. Sineli kanuni ademali. Sineli zakon. Save šerijateja vladinala si no ne bi adem ali s nam upraki piri zajednica. Osuski adava vreme zajednica na nes ko sveto but manusha. I zajednica su držinala o ademi ali s nam hemles kere maksimija. Ko stava o način kerala si no šerijati, yani o kanuni, o zakoni implementirinala si ne upraki piri zajednica. Osuski o Kurani ne liva kerala tarijek zajednica stvorin ga amen. Yani taro Čaveja demeskere s nam, ko praktično način ili ko točno način, taro nebishit alaihimussalam. Ko adva tabuti sine o amaneti alani o suhufija ja demeskere s nam. So sine Allah suhufija. Ko savo način sine pišime akala suhufija. Savi čip sine. Sova kerli imam Ali alaihissalam. I čip koja so kerala sine lafi o nebi Adem, hem o nebishit alaihissalam sine sirijski. Sirijski? A šta bi pa togašno vreme? Pa onda i Sirijana postojnala si ne saršajte keren asavki čip lafi. Wa Adama wa alama l'Adam esma'a kullaha. O Adem al-Islam hiljada čibjađanova si ne praljale. A koji tano prvo pegamberi kova su usmeno hem pismeno prevodinala si nem kerula si ne sadova? Kava inšallah ko siratul taro nebi Idris. Korkori ko anabi Idris avala taro lafi darasa, medris, detris. A kava sa objasninala le o ehli bejti alaihimussalam. Predajnelo amanetija nebi Šiteski alaihissalam. Sar, ko samo način mate preterinal leskiri zajednica, ko samo način trebala te širinal pes o džandipe, dali sateva kerel pes, dali o nebi Adem alaihissalam preporačinile Šiteski alaihissalam sateva kerel so ka stiklotor podat? Da. Nasminea sateva kera, dva je tano delo risaleti taro nubuveti, ili ani poraka taro nubuveti, tu nasminea sateva kere. Uvek trebala te kere lafi so, spremo capaciteti ili spremo intelekti, o IQ emanușen goro. Nešto ti ne maksimeske te de steko te hal ili te dele batako te hal kogo panda tut pijelo. Ja sav ko način, ani te vakere manušenge, ko odnos staro zakonija, te postavinem peski zajednica. Soske, one biši da islam kad dika inšallah posle, i stile dešušov pravila sarjek verniko trebala to. A vdi sunno to diva ko mangiate ove askeri mame gdje askeri islam kozom uslovija trebala te posledunje. Хайр иншалла кавада теда дехрано. Поставине манге опитања кана са прво морате да фокусираме повеќето ко пейгамбер али веселем амате манге то шах секој што дема шахмат ефен ту џена баш фино дека такфирулла валлаhi не сум то измекари не ме паленгоро измекари. Кај будбуќа менге те објаснемо право адреско да себе пина нема ни си сумња кој кератулла фи верувам дека само кога кера бујру ми камерата те да му право. Евалла. Eyvallah.
Trebala te halova kao Nebi Adem a.s. posteduinala jek odredeno su schemate bistra. Ako Adem a.s. tano prvo pejgamberi, ako Allah subhanahu wa ta'ala si kavgele budbuka, amo o ultimate, sartava kera odva, o bez vremensko, bez prostorsko džandipet, ano samo ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ama Allah subhanahu wa ta'ala si kavala pejgambere odredeno nivota ro džandipet. Daleske da te no la pejgambera. Amena siem peigambera sebebi su seamen odredimo nivota ro džandipe. Peigambera itane peigambera su isilen nad nivota ro džandipe. Adva koleb hil mahfuz. Acaba isto e avertema demo verzia. Sus que mena ulium peigamberi ya tu. Sus que o Davud al-Islam sine peigambera. Kaitani koleb hil mahfuz sinek demo verzia mopal. Koi ka ponashino pe snashi garta rostvorina ako sineleske dendo džandipe, ako sineleske dendo nubuveti. Hema kalamanusha postapinge najpravilno sarsto trebalo da leske tanta ne pejgambeira, nebije, velije, imami ali dalea. Čudno. Susque na primer, avdisunoto divete pucetut, avdisunoto divete pucetut, temerel tu tarmaksam starka postapine, ca dilingio. Ama taro nebi, taro imam Hussein al-Islam mulo shoe ma secongoro maksimi dikov sar postapinga sabore. I si sebe pistos că Allah subhanahu wa ta'ala biringai. Akaitani yavertema kada hem kadar. Nebi Shit a.s. priminala o nubuveti taro Nebi Adem a.s. Akana. Kotar acola amenge, inače te jana, kai ko ehli bejt al Islam ili ko fiqh ki škola taro Imam Sadiq al Islam na postojnena štar tekbira, postojnena panč. Okay. Ki jenaze namaz ili salatul meyyit postojnena panč tekbira. Mea dava ko mire dersia koga kergjum lafki ko mubarek masek Ramadan, sinima bishu yekli bishu trin dersia mate hovavaf, kergjum lafi o etape taro meriba. Si anstine pristundo tu da ko live-ia, hem objasninjum star kaldinala pe sada jenaz de namaz, hem kotara čolan. Interesno butia ke ka napomenala je turka preto Nebi Adem al-Islam temerel rodila te hal ovo šeta ro dženneti. Hem biçarele Shite aleyhisselam. Te gjallë ko e than, ko te susine samo melaikja, hem te zamolinëll neka staro melekja të neneske voqe ili ovo šetaro dženeti. Koga na qëllo o Shite aleyhisselam di qëlla Emin Gjebrejli aleyhisselam, o Mikaili aleyhisselam, o bare melekja, hem o Emin Gjebrejli pu qëlla ja Shite. Ja khalifet Allah ala al-ard. Ka i gjeja? Nebi Shit al-Islam këllë më datë kopire smrtna momentja, kopire smrtna momentja të no, hema këlla rodëla këva ovoshje. Këlla Shit, gjapa lalva këlla të datë në kli dunja, priključinga pe Allaheske subhanahu wa ta'ala kora. Iranëla pe spalal di këlla e Nebi Adem al-Islam tar në kla i dunja. Kokozon bersho Nebi Adem al-Islam në këlli dunja, sova këlla hlibejt al-Islam, ko e njašelu 36 bersh. 936 godini sine e Ademe a.s. koga na kjela i dunja. Postojnena mo pral poviše rivajetija. Car këldin nga pesteske gjenaze namaz. Ka zamolinaftu mo pral dehran, pošto pral ka Kerle Harica mute ko momenti odvlekujnulo vнимание Sarine ngor. Me halovava hem vakergjum shukarite ove svedoko ko life ako mangete kere debata bashko to proroko bashu Isa aleyhisselam. Slobodno kazakajino termini. Tamam. Oja o sabria, mani sima respekt,aka nam bez vrska dali dano muslimani dali na ne. Ama kulturno hem parlamentalno pravilo tano ko kerla je klafi manush te shunele. Ако изпитат прашање ако крајот е поставинелен, суске гар одвлечинео внимание или концентрација манушенгири кога со пратинено дерси више ек сати. Така глупаво кај испадинал, нели, те блокиринале те керале, ама кога да пути колајф вакергум, а канада ка вакерав. Ајка замолиле прале сабри, ти силе Аллах е скоро макар Харис окрала се поштовање, нека Неку джарал пе прашаница ки крајка иншалла ковел поставимо ем ка замолнаве сабријат ти силе могуче со схемева кудумо како ти да панема крал ти силе могучност е мангела кода дебата те керопе как шај програма да те кера ем ка наведна клабуќа ка замолнато демек
Овсабрли. Ајде, евала му прав. Да. Ейвалла, меја каватаро дужно поштовање во керава се пинели со амаро ислам или одини амарона си кавала мен те понашина мен вулгарно манушен сартаро ја вере религија. Напротив, пегамбер снама кала мантро, пошто ни ја вере скоро. Аке ме поштојнава джикодова ниво мато одлекунуте си внимание или концентрација манушенгири праленгири кога со прати на ментаро самото почеток. Да, не проблеми. Хај, само концентрирайте ме да јак селами амаре мангле сајдиме Мустафаске, офтано исто аменцаро ше ефенди амаро, исто баро јак селами джико Сулеймани амаро мангло сајдимо шево, исто лесте да магитано со клапе бучас со една накана исто аменцар ефенди. Исто споделени некој со шај окова кана починало, значи најинтересно тоа. Евалла буру. Ко вилеете и хлебите скоро сам старо објаснила песко само начин си не парумо Адем алейхиссалам, козом текбира сточинила си не лескири дженазе намаз, коте си не парумо подоле стар адалет хане стари калдо префрлимо која вертхан. Тамам. Огирана песо не бишит алейхиссалам хемо емин Джебраил алейхиссалам. Ама лели да вас спомнуваме таро почето како спомнале пак во вло мелекул маут елали душа Адемески ислам вакила бачилма па на трианда джико шордеш беш вакила дали денгана ла Даудески ислам. Од тогаш Аллах субхану таала нарединала са со ковол агар битна буктате пишинем пес ко списија тена бистрел пес. Ајде јак баро Не бишитали селам шуна кава му прал дехран јек буд битно фактори. Не бишитали селам вакерала Емин Джебрилески алейхиссалам те предводинали дженазе намаз. Аха. А Емин Джебрил алейхиссалам шун со вакела о Аллах субхану таала нарединга емелеконге те керен сеџда адемески амен наштикова иклова англедер туте. Амен наштикова англедер тутер туа кава требала те водине. Не бишитали селам eftavardeš tekbira dela ti cenaze namaz bašo čave, ama panč dela bašo nešto jave. Wow. Sus că eftavardeš u panč tekbiri prvo cenaze namaz, salatul meyyit ili salatul cenaze. Eftavardeš u panč tekbira postenena. Eftavardeš tono bašo čave demes kere panč itane bašo nešto jave. Jek limoni dehran. Dehran jek limoni čaj hem šekeri. Pale počinjala. Pa ti gara, Arče, te ova iskreno, ako bud putiva kerele, sakla gostija soj ta nekana, momentalno, znači sada to pojede nama bakava kerav. Mjesta džene te blizna tu, dali smo dovoljno tam. Te asavinje da harita. Ейвала, буру. О панч текбирија му прал представенена се не панч важна особина или карактера код ова време. Адлета, не? Значи башо кога да во однесинала песана дека ни си нешто гаравдо. О гаравдо, тано гаравдо, а чулу увек гаравдо. Ама о панч текбира си не башо панч карактера по тогашно време. Калдинала леске дженаза намаз о небишитали се нам хем лескоро хем лескоро паруниба коте тано парумо неби Адем алейхиссалам. Свремо ривајетија неби Адем алейхиссалам тано парумо кек планина ки Мека со викнапес Ебу Кубейс. Тамам ама вдисуното диве коте тано парумо. Тева керава кава или мангијата џукера тева џукодево одредено пејкамбери па те навединавле сар мангијата. Што питање кава кана ме би вакерав ако и си могуче те вакереленко кратка тезе, а ако кавеко пекамберите шете вакереленко поопширено, тоа со клапе наведимо веќе праленги евала. Не би Адем алейхиссалам ко тогашно време кога парунале не би шитал снам парумојтано ки планина Ебу Кубейс ки Мека. Ама кога авало не би Нух алейхиссалам префрлинала лескоро тело соске, дозволи мојтано спремо шеријат или ани кануни, те префрлине ек тело таро лескоро тханторо почувување која вертхан, подредена случај. Неби Нух алейхиссалам добинала наредба
таро пейгамбери англедер, таро пейгамбери англедер, таро пейгамбери англедер, то ски адеми ислам адава манете шитес ке ислам вакер яле кај товал парумо. Кавал моменти ко живдипе, ко оно стари дешто генерација таро пейгамбер луко, то ест ко неби Нух алейхиссалам, те перфернуле скоро тело тари дик таро Ебу Кубейси планина, парунулале ки арка ко броди ко те сосини. Таро броди кога арчола ракела копно, парунулале ко Неджев. Неджев тано од ханкоте со имам Али алейхиссалам тано пару. Ајде квада до Не бива земја. керава, саво чест сине Адеме алейхиссалам то паруму за кој имам Али алейхиссалам. То ске дуј пейгамбери тане паруму за кој имам Али, а неби Адем хемо неби Нух алейхиссалам. Evet. Кога парунала о неби Шит алейхиссалам е Адеме алейхиссалам и си, значи акава морате пенџарале. Сине сухуфија, сине списија е Шите алейхиссалам со синески муклотаро скоро дат. Сарте во динопес јек заедница, ко саво начин мате прелтеринопес, ко саво законити кералпес, сар шеријатско право, а диве нели си амен шеријати. И си амен шеријати ко Теорат, и си амен шеријати ко Зебур, ко Инџил, хем ко Фуркан, лани ко Кур'ан јазимушан. Ко тогашно време ко саво начин си не имплементиримо о закони упралки заедница. А канакава керавтке нешто со прво пути кашуни. О небишита алейхиссалам објаснила дешушов правила сар требала тоа јек вернико. Ајде О наведи. прво правило е тано. Кај овернико морате потрудинопе сте пенџарал е Аллахе хем лескере мелекон. Со јакава дефран? Тевхиди. O pojim taro ma'rifetullah, taro haqiqat, hem taro шеријат, hem taro тарикат, панда ко тогашно време. Менава керава деко шитали снам сине суфија или сине ши или сине сунија. На, о поимија со ске шеријатите но закони, тарикатите но друмо, хакикатите но чачипе, хемарифетите но спознаја. Шуно не би шитали снам кело прво правило, Јеке вернико скоро, затоа вернико морате пенџарале Аллахе хемлес кере мелекон. Абдивен или ситу аменту билахи ва мелаикетихи ва кутубихи. Аке ко тогашно време дуиси. Аменту билах, марифетилlah ва марифети мелаикетилlah. Те пенџаре Аллахем, те пенџаре лескере мелекон. На кој начин саво те пенџареле, то објасним со де шушов катрмамен панда екстат. Ама само ва керава о точки ленгер. Ајде Сефер Ефенди, када тук е могучност последните поставено прашање, јар честите. Ја, после нека постави надпис Олил, окова о прашање. Evet. Од дуито правило мопхал дехрантано те пенџаре о шукарипа, хем те пенџаре о билачипа. О Кур'ани си амен јек услов, шеријатско закон, последбенике хлебетеска ислам, амар бил маруф ва нахил анил мункер. Те вики неко шукар, хем те циде манушен таро билачи. А двајтано од дуито правило за да верником, то вернико. Тамо. Од трито правило те покоринем без кралеске кога се поставинале Аллах субханаху ва таала. Си нели кралија кога со Аллах субханаху ва таала кергелен кралија? Топене. Крајля на постојнина некогор суџанаваме. Ај па не пути сетим тукова вала коредо после Зулкарнейн со сине. Аха, тамам. Те покоринем без закале манушеске. Таро Зулка, ама ме крајата таро Адеми алейхиссалам. Чули, извинавам. Значи, јек верникото. Од Тачно. стартој дано, тове љубезно, послушно, покорно тире родителенге. Панчто правило, те кере шукари па козом со шај. Мате претеринело одоле, ама ни мате пераве одова. Нани доборомито могушност те кере шукари па доборомке. Шовто тано те поможине чоролен. Ефтато тано те ове љубезно лани шукар
Понашибая каршитире керутне, те деле ленгоро хако, те деле ленгоро право. Офтото вано тове храбро, хем тове послушно е Аллахеске субханаху ва таала. Косаво нашина кате хем храбро хем послушно тове. Те требинга хем то шерода теде. Те требинга хем то шерода теде. Конаве Аллахеске субханаху ва таала. Те тидету таро неморал. Адвајањето, дештотано, те ове стрпливост и вера, хем тове сигурно со слединеја. Тове сигурно со слединеја. Ако авдиве насјан сигурно ко два правца со слединеја, тогаш и сине се ебукесу на штиминен. Дешуекто тове хакикатно, вистинско. Олафи чачипа, хем олафи хакикат, сложи не напес којек поим, ама ако буд баро поим разликуј не напес, увек хакикатите вакере, увек о хакоте и калетарите ромои. Со вакерло Кур'ани, вакеро чачипа, макар си не противите. Дешудуито, тове праведно, адл. Секаскете део хаколенгоро. Вернико, Шит алейхиссалам објаснила, дешовто точке, дешушов точке керен халали, сар требала јак вернико те овол. Дешудуито точката ни тове праведно. Адл. А двајта на услов ко шеријати. Например, на жнава дали шуњанко мас Рамаван, ако на дикан месечина сокере, ка почминето постели на. Шеријатско закон дека мора дуј праведна мануша адилија, лани дуј праведна мануша те потврдинен туке дека почминало мас. Ака вај ја вертем. Фик. Дешу трито, ака тека аракамен зарине. Или ка аракамен лаколасо, шајте вакера дека мангаја руханиети, мангаја отесавуф. Со итани и точка или карактеристика кола со ехелите савуф, увек швена лако првот хан. Јани основачата река тенгере сосине. Факирија мануша кола со одвинге пестари акаја дунја. Дешутрито течката ни те одвојнету тари акаја дунја джикоте сијан живдо, дехран мопкал. Јани о страст, о задоволство, о желбе, сао поврзаност тиро акале дунја јајате чивеле кијек страна, хем, те овејек факир мануш, факир на чороло. Наштите вакера дека се која чоролотано евлија. Факир итано мануш, кова со цидинја пиро поврзаност, акаре дунја јаја. Дешу трито точка, субханала, пандата рошитали селамтано те цидето таре кај дунја. Услов за да тове, вернико или зух, аке баба Мустафа, со вакерала. Дешу штарто точка, шуна кава? Дешу штарто точка тано илахиен тарте молине Аллахе субхана. Илахија, на џанаја котар потекнинена. Дешу штарто точка таро небишит али селам те молине Аллахе субханаху ва таала илахиен цар. Јешужо доказа ке амаре мангле со ашки нијази силен погото ко илаие аке ко таравена, значи о дозволива илаие брева Аллаху. Дешу паншто точка мопхалтано стрпливост, сабр ва шукр лиллахи фи вақтил мусиба. Стрпливост, хем захвалност ко време тари несреќа. Стрпливост, хем захвалност, шукр лани. Ко вакти, ко време тари несреќа. Соски мама лели снама кирга, дуј, пуке опишинена е ке манушескоро имани. О сабари, кога авла леско искушение, хем лескоро нестрпливост, кога е тано барвало, или лескоро понашипа кога е тано барвало. Хем одешу шофто, таква, ама сави таква, богобојазност. Лани на богобојазност, окей, превединела богобојазност. Пред те кереје гюнахи сетин туткајо Аллах субханаху ва таала тано семи хем бесар.
semilani odovakova so shunela, hem besartan odovakova so dikala. Ko asavko nivo taro takvaluko. Advaitano o nebi Şit aleyhimu selam. Şit aleyhisselam opral merala kogaisile enyaşelu deşudui berş. Hem nasledinala le skoro çavo o yafif. Nasledinala le skoro çavo posle o anoş, o qinan, mahlail, o bard, o ahqin, yani o İdris aleyhisselam, o khargail, o Nuh, hem o Sem aleyhimu selam. Sadaqallahu al-aliyyil azim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accel faracahum. Eyvallah, ajde, le, Fito Panite, šaj, te počinjete odgovorence so kapućename na nasusке zaista samo dikava efendije ka neki programa, hem verujem дека буд бари часи манге со дикава шейлера, со си баре ефендие, со читинена од Куран азимушан, поточно значи сајби еге Куран ескере. Кана ме кава крав само акава. Те користам ки брзина и шанса, со ски пред те почини тумаре питајненцар, поставине нормално, оправо арче кад одговорнела, аме магава само ето дознанам. Хазрети Адеми али веселим, ко борине баро, дали си тута, дали стар нешто те објаснеа менги? Eyvallah. O rivayeti Hneveteskog Islama adreska krijum amenka dikho najdetaljna o najglavna celija, ama ko rivayeti ta Hneveteskog Islama opишimo дека сине огромна мануш. Ефтавар де шудуи или офтовар де шушов лактија. Ко сојтане лактија, двајтано на пример ко англичајна miles. И си накала лактија. Лактијата но 1,5, на пример ако тано е километар 1000 метри, ако ектано лакто 1,56 километар на 1500 метри. Аха. Вау. Ама коборитано веродостојноста за лестар Аллаху алем. Соскеа да те о улемана сложине напес. Ако агјар, на пример логично ки науката романтик, ако ќе дека синов 1000 ем повише да 2000 3000 метри, кајтано ле скоро кабори. А два кабори морате представинел баро тан. Evet. Халовеа манде прале. И си Тамам, повишето ривајетја. Ама ако ангја Аллах субхана ва таала те дела мени зините джа те кера зиярет имам Али алейхиссалам кади чо кабри адемес коралисам козомитано баро. Иншалла, воправо Аллах искрено бе. Ајде, акана моментално дајте менги и могучност теше нешто те почесуета не темаја панле о питајна, о арче тешајте одговорното менги, а ме дали моментенски кародавтаро амаро мангло сајди мошево о сефери со преска манглате постајнало питајне Која диквимо прашање ко одговоринав иншалла прво лески. Соске бутано маге важно тешај на пример кога керола пе шево кој постајнало питање маге буд значајно тано соске намагава те му келпески страна соске не јек буд паро моменти маге кога о Ше Ефендија о Фатмири поставинда питајна со наштинелеске те дален одма одговори или поточно те поставино питајне бути маге паро афет нека келманги или неко постинел манге, а ќе кана покушнава два те нисар те калкулиринавле те поставина, значи те се клевамаре грешкенар. Бујрум о сефери поставинала као питајне. Арче, дали акава пишини само ко шииско наука или ко јавера халали кер интересантно. Ејвала. Мопрал акава месасо керавале лафи пишинала колил хајател кулуб. Хајател кулуб тано авторио алама ел меджлиси кога сојтано ученикот ар имам Хасанул Аскери алейхиссалам хем ученикот ар имам сахиб ел асри ва заман имам Мехди. Аџелаллаху великел фараџахум шериф. Акале манушеске дали кава кере шија, дали кава кере суфија, дали кава кере сунија на нете грешине. Соске слединала се ноча чутно суннете пекамбере скоро алейхиссалату вассалам, објаснимо тари стране хлебетеске алейхиссалам, следбенико или сине шија хлебетеско имамен гор алейхиссалам, хем сине суфија бавинала пе сине со тесавуф или со ирфан, со духовност.
Lani manusha kola so penjarenak o ilmul hadith ili o ilmul riwaya o ijandi o inauka taro hadise hemonauka taro prenesuvat teila hem taro prenesuvacia ka janen ko yakva alama al majlisi hayat al kulub taro yek taro nai bare delia ko kirla peslafi ko živote pejgamberengo islam detailno na postojnala javer lil ki dunjaja ko vas objasnila po detailno lengoro gjivdipe na postojnala Soske na trebala kavate halevale me pakava kira. Ako sjan delo taro vilayeti hlibetes prsna. Na trebala te khiltuke ki uloga, kera na kerava tu ke lafi ne goli opšto primer davala. Na trebala te khiltuke uloga mesum shia. Mesum shia soske sebe pilavo fik o usul din o furu edin lavo pravila taro shariati taro imam Sadiq al-Islam sole lan taro imam Ali alayhi salam. Kodava način. Na postojnula shi skolil ili postojnula sufi skolil. Na, o prenесувателя ко таравена, ко само начин верунге ко Аллах, ко само закони ке ргепес представим мотаро пекамересна, ко дова разликуй на напес. İnşallah Halilan te hale. Evet, Aki. Objasnida Ше Ефендијаске Сефереске, аќе овда за благодаринала пес, значи туке да мањеда некој за 100 овда исто со те сипадна питајната шај арчете те поставина арческе, а ако на те пана и програма суске намангајати крера бадијава на пример нешто те барара со акалапес акале. Значи не стара мароџанди па суски повеќето интереснала мен историја, те шајте вола менге наведими ки романичи, то вола мен ексартикник архива. Мислама дека о Левенти поставено е прашање, е баро се нами джилесте хем леске фамилијате Аллах разија лестер да неколо се љави баро арче е прашање и тема да тали таро pejgamberja, dali isi razlika taro ne bije hem resuli soj izdacija, soj i zadaća taro ne bije, hem taro resuli. I kovor pejgambera i ne celo ukupno bizo ne bije, ovsa sto unapred. Bušukar postavim da su kjekavada i nema gi celo vreme ko šerote postavinale, tu kja makije, oleventi se tinkerdama neko sa sto šužo pitanje. Bujrum, Arče. Eyvallah, adaleske vakergjuma kava pamtinea dehran ko akergem privatno lafi te objasninav akava sa kijek prvo emisija to lamenge bašo nubuveti, bašo risaleti, nebije, resulja. Ama hajr inšallah ka pokušinave praleske ko kratko način to odgovorinav. Nebija tano manuš kova so avalaleske maniveti ili risala ko suno. Hem nebija avala taro lafi nubuva. Yani nubuva peygamberluko. Resuli tano manush kova so avla yeke risalete. Risale lani poraka. Uske janaya isyamen ulul azam panch peygambera. Prvo morate na te objasninav. Kaj odikiba taro poim taro nubuveti. Ko ehli sunna wal jema. Hem ko sledbenik ili hlibetes ker sam tane različno. A dva morate halova. Kaj o nebije, o resulja, o velije, o imamija al-Islam so sine pejgambera, so sine pejgambera imamija da sine. O džaluki imama, o ga obratinula pe se Ibrahimeski al-Islam. O po im taro nebija, taro resuli ili taro risala, ko ehli sunna wal jema, hem ko sledbenika taro vilayeti imama al-Islam tano različno. Ko bor točno pejgambera postojnena. Postojnena šelu bišu štar ilade koje krivajeti, hem koja ver rivayeti postojna šelu bišušov ilade pejgamberja. Sar so objasnila o ehli beyti alejhimus salam. Sakale pejgamberenge i si izjava. Sakale pejgamberenge i si izjave. Znači šajte kera šelu bišušov dersija. Vallahi. Soske kojtano saravalo nebi Muhammed aleyhisselam taro nebi İsmail aleyhisselam. Kojtano Allah dešudi pejgambera so avena, knezija. Sakaleske postojnena. Inšallah haliloman opral, a konkretno točno odgovor namangavate ho avtu, morate proverinav točno kozom nebije, kozom resulja, hem ko samo poim dikholapes o nubuveti, hem o risaleti ko vilayeti ehli beyte skoro aleyhimus salam. Evet, tamam.
Себо Бајрам овсастојна на менцер управ тут те сите до питање поставилне, значи уџараја, а да кои тут пешинеја и си најверојатно Амаре Мангле Ефендија само ти кав таро Кенани, таро Амаре Ефендија Кенани си, ама наџена наштера као олескоро о питање. Ама и си ек шужо питање Амаро Мангло Сајдимо Ефендија поточно о Мустафа. Таракова потомство? Тани иромние шитескирар ислам. Вакергем кај иромние шитескирар ислам и на има тани хурија денди таро Аллах субханаху ва таала. Хем акаја на има бианала чая ко анав хурија, хеме хабиле скоро чаво ко васто биангјола исто ко анав хабил женен бес хемодотар иклола o nubuveti ili o risaleti taro pejgamberia alejhimu salam. Tamam. Аз ти кажа на пишине Сефер Ефенди дипломом коментари, ама наџенава кана ко питањите дикатаро Кенани Ефендија на штеја ракавле кано давле хари пупресте аз ти кажа ај за дале времесте о Мелиса Воки пучела джикор каракамен Ефендијаскоро о прашајне, а олескојтано о прашајне кава шалите објасне ако џанеја соскео адеми баро манушки големина амен авдие сием ки акаја висина. Дали на пример по кратко тоа тезе шете објасне кава соскеа карески да се треба објаснат. Аквадатано исто стави таро ехли сунна вал џема кај мануша себе пе гюнахи асмани салили песленгири на само и висина него ли обершаде џивди паскире. Ама ко ривајете таро хлибетер сама далеске вакергјум намангавате потврдинавту менге нешто кога со исиле ихтилаф или о меселе или акаја ситуација ко однос козом си не учо соске смани салила кати иси ихтилаф таро улема. Лани иси не согласување. Алеске намангавате вакерафту менге агјара точно си не hem te verunен ман. Него ли иси ихтилафи од ова? Тамам. Дефран пуштана сине прво ромнија демескири хава. Тамам. Вала шео о Кенани читингја нешто ја вер. Ме читинава дова со ехлибейте алисалам пренесиналат. Пучлајак прал дали иси поврзаност о суфизам ехлибейте алисалам. Па те диклянко риваетија таро ехли тасавуф побаро дело лена пески имам али алисалам сарбаши ленгере силсиленгоро ме вакерава ко хакикати кај имам али алисалам требала ко адава башито волна јавер неко несаво асхаби ем иси поврзано мопрал Хасан копој им таро преданост таро теслимијети соске на нету тавдивео која да пути вакергум на нету сейри сулуко или на нетот руханијете, ако на нетот поврзано се ехлибете алиселам. Саламун алейкум, мопрал ек питање шалите вакерам ги хава кобор пути и нела пороѓај, хем кобор чаве и нелен укупно. Буршужо прашање мопрал Мустафа Мемет Музафер, ривајете ја пренесена кај Адеме алисалам хеме хава синелен саранда иладе чаве. Саранда иладе чаве. Козомитано веродостојност, Аллаху алем дебатно тано дава. Суске ја вери вајати вакелам ја кај нели хава бијанас не ек муршиек чај. Козомитано веродостојно, Аллаху алем, ама синелен баро породо, нани баро поколение, баро семејство, далеске да сочининала сине ек заедница од Валенгоро џивди пеко тогашно време. Суске опрало арче буд повише потенциринала алија уместо Мухаммеде салаллаху алейхи ва салем. Буршужо прашање му прал Зијадин, најверојатно шајна сијансине таро почеток, ме вакергјум акава објаснување таро живот пегамберен го раслам калил пе стари школа имам Али Аскири алейхиму салам, кадил пе стари школа имам Али Аскири со шунгјатаро Мухаммед салаллаху алейхи ва салем. Значи пегамбер раслам никалган ништо, имам Али раслам никалган ништо песта. Са со шунгјатаро Пегамбер алейхиму салам. Тамам. Ајде ја вер прашање.
Дали дозволимо прво са прво морате да те поздравам ме братчете е Шевко Алейкум салам, јек баро значи ки џамија и као ова маратоно муезини уедно тано значи му братчети јек баро селами джилесте хем ки фамилија обсасто Алейкум салам. бокал шенан аменцар хем со моментално против неа амари емисија уџараја се уште тано Себо Байрамов о питање джикори О бабо Мустафа? Оја. Дали дозволимо Баба Мустафа, добро, акава објаснуваме најверојатно на сине тогаш колев, кај колев хил махфуз панда сине забранимо телопе со прал пењаја. Едино школа со потврдинала дека шеја квате дестинал пестано ехли сунна вал џема, джикоти о вилаети или ехли бейт ал ислам естагфирула проклетинено долен кола сочивена асавко ховајбе. Дека о прал шајте овале нешто пире пењаја. А џенаја кај колев хил махфуз садава сине панда од тогаш забранимо. Аќе кога да одговори мојтано, Авдија Мареџуля едва бија на дечаве. Дечаве, остево му прал. Сотева керава да леско себе пи сиамен буд баре букјасот тоа права, ама на џеја да лесте ејвала, а секердан хари амен, осасто. Јакана потајне башо лејба прал пејнаја на не случајно. Ама ме дава панда ко дерси мирова кергјум, остави таро хлибејтер снам, сами мами али снам потврдинена дека акава стави на неприфатливо, дека прал женила песпе пејнаја стакфируллахи рабби ва атубу илеј. Ако те објаснили мама али снам, ако шај Аллах субханаху ва таала сине те створила да ме бизо ништо. Тога шајхем те створинал о поколениле скоро матовол која савко развратно начин. Јани прал пејнаја нешто то воле, па то волен максами. Абдисунното диве спрема и наука тари ембриологија. Соваќала песа кои ситут стакфирула брачети брачеткаја нешто очавујкала ретардиримо. Очавујкала со недостаток. Забрани мојтано трито штарток кустик дури паншто да кустик шај тогаш телетут. Ама ако и ситут касајте женето ко денешно време и ситу, аке ко тогашно време на сине. Ама на која савко начин Аллах субханаху ва таала кергја адава старте оплодинем без, тоест ко саво начин те и клол о потомство ко абдисунното дивесар со сиема амен. Требала те жана кокова време почминало шехаватијата е постојна, лани очувствија, острастија е манушенгере ко тогашно време. А каветано са ја вертем. Тамам. Аке прал о кадри Байрам неко са исто мецертано и мангелат баште џанол јек питајне со медана што те сватнава, ама најверојатно тука хајловеле со мангела калетева керол. Селами джи сарненде и сима јек пучиба ки плоча лехви махфуз со сине а те осим или гарадо овен састе. Дали кашаквате? Евала, Клепхле махфуз си не одредиме битна настанја мопрал и си настанја кола со аменгета не пренесиме, аменге вакера стари ненге баш од цело човечанство, Куранитано делотаро лепхил махфуз, нели? Хеми си настанја кола стојтано само пекамберенге али муселам хеме хлибете скрсна. Ко почеток таро дерси вакергјум кај онубувети или целосно поим таро онубувети, таро 100% на макерлапе са е народоски. И си букјакола сом народо на штитар пиналален. Аке баро селам исто маре цени ме пејнаке али јаке исто ој да повсарнало питајна афикер со наштине одмате дикале суске пишинена буд ке брзина опитајна. Дехран читин прво ромнисине адемеске и лили. Акавајне ко претходно дерсија кердо, ама ќе арже така повторно лако, не проблем. Остави хлибете скоро сам на неа јар, него стави вакела дека и ромниле скириле, ани ромни, Аллах субханаху ва таала го Курани да амбиналава, сини хава. Саламуллахи ва салаватуллахи алейха. Ајде панда и питањето постојна, хем те дикате шајте пана пахари. Јек баро селамиџи ко Мухамед Јашар Муки, ки сави смисла дозволинена о ехли сунет те лен пе прал пе пејнаја ке да џанаја дека ко шеријато
ко адеми и не дозволимо. Бур. Eyvallah. Ti smisla kojek ne naselimo than, kojek ne civilizirano than, koga na ne starte produktirinal pes o čovečanstvo. Ama vakirgum дека да вас стави tecaneda ko ehli sunne vel cema ostoštar sunniska imam je, yani imam Malik, imam Šafi, imam Hanbeli, imam Hanefi na soglasinena pes kosa. Акате ленде и силен ихтилаф. И силен несогласување дали шајтелил без правопиње. Не стави алимија керена оја, не стави алимија керена на. Хајде пандајак прашање. Овса стомо прав пандајак учиба башо шејтани, дали си не о шејтани створимо директно таро Аллах или и силе дај дат. Еба верте мајтанија, мајде. Eyvallah. O Allah subhanahu wa ta'ala stvoringa od početok e melekon, stvoringa e gjinen, hem kikrajka stvoringa e manushen. E šeitane ili o iblizi ko togašno periodi sinele hem daj hem dat. Bikinula pesteskiri daj sine marija, hem le skoro dat marij. Hem le sinele romnih da e iblize sinele čavosto bikinula pes can. Abdisunoto divete jangen kotaravla o dejali taro le skoro čavo can. Поколение Лестар. Ај пандај се поскоро одговор. На мангава, оберем на мангавата сте му кам никас ќе која ама приближнеме ко дуј саќе на мангаваме мислите ќе ропеџи ко дуј саќе ама хајде. Ака на амарајне, не нормално. Аке, осе раква питање прескава крила во права бистердум о питања маки иншалла се ти садло. Арче мо прало темангјате пене искрено косо вален повише верување те астара ко Курани или ко хадисија. Со така. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Zalikal kitabu la rayba fi. Акава онолил кога солесте нанесум. Аки те вакера век информација буршукар прашање пушля о моправосе. Ко шие или ко следбеник е хлибетес керсна. О свето тари хадиско наука, тано дискутабилно. Ко ехли сунна вал джема на. Ко ехли сунна лани 100% тано веродостојно одвахем код вике лапес на. Ко следбеник е хлибетес керсна о свето таро хадисија шајте дискутиринеле. Шајте те вакере дали акава шукар, дали акава точно, дали старала тхан, дали секој имами пренеснале, дали секој имами потврдинале. Ленгере прва амала кола со сино веродостојно ленго рачи дискутабилно там. Ако ехли сунна вал джема ко китабул ситта, те вакергјума вдиве не ставо хадиси која сунна не логично им настарла танки религион ма кава кел старшајту хадисите не гирине. Пегамбери Allah subhanahu wa ta'ala ко Курани со вакело. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я ајюхаллазина аману атију Аллаха ва расулаху ва улул амри минкум. Покориненту мене Аллах ескиоту мен кула суверена е пегамберески. Ем тумаре предпостави менгија. Кана манушале на песке предпостави мета роди правција. Некој лела таро ехли сунна вал джема, некој лела таро ехли тасаввуф, некој лела таро вилајет имам Али Аскор. Значи одојтано право е манушескор. Нейсе, ове са сте мамагате панака тема више, пошто дикава дека заиста си бут питајна, наџинава сарпа вечерни ти кералема верпути те шајт довол кратка о информација. Јек сатием старам 9 минути, ал. 5 минути, 3 минути пауза сте него. Neyse, aki baro selami Giamaro mango dizorani zekir овсасто со приклучсарло на менсар са суџанеа, значи а мене туда водне исто амаре асапке емисија, амаре Дженесар Джала, значи кој YouTube исто шајте пратине и емисија со цело време ker дао право арче апсолутнете матар лафи приклучите мен кога мангена, значи амаре YouTube каналите на Романи интеграција центрум, значи секојаш кога шајте без денем те дикените пратинен, акала поготово акала дерси со медан бе палем ка дикавле покасно со скиднене бушуже теме со наштините пратинале за да си мојним неко коментајра. Арче мангава само тему капсо накратко те дето селяме емте пане емисија бојрумо. Евала. Мека дав салами стари нење кола со сиенсине дело која кава лайф. Керен халали валлај сон иранават менге тумаре салами аджикоте. Денаман себе писо
Paka ovakera vakava StreamYard na ikolatu ke ništo komentara. Mora od vreme na vreme ti ranama ko laptop te dikhavek dy lafia, pa mate dekoncentriri nama. Adaleski ranama ko krajo. Salamun alaikum sarinenge. Hem alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarinenge sodenge. Molina wallahi subhanahu wa ta'ala taro tari dubochina taro miro qalbi postakuinava tumenge tumare najpashenge samo khair kia ka dunia hem o opros leskoro ko ahireti sarinenge. Kadenman izini inshallah maybe mangava wallahi maybe mangava panda te trajnala kao live ama jek sati hem pinda minutia više tano o live mate dugovlačina повише пробинјум ко најшукар ко наједноставно начин то објаснинавте менге детална или зорале детајле таро дживдипе таро небишит али салам хем ка повикујнавте мен која вер лайф за да те овен ко тек сао животе пегамберен гор али салам те шкунен авен ко стено лайф те дружинамен таро живото таро неби Идрис алейхи салам буд шужодерси буд информација која со нашунгенлен Empaka vakerav, mate buninem pes javer dive neko Isus ke agyara kava napishino, akavaita no sprema objasnim bataro ehli beiti alaihimu salam. Andales ke kadenman izine kana, kaposta kuinaftu men gelokirat, Allah subhanahu wa ta'ala tarakel tumen, hem tumare najpashen, mangela tumen opral, poštuenula tumen, to ven sa ste sari neso dengen tumaro salami, kadem kamen inshallah kislenno emisija koja kera la fitarov nebi Idris. Fi amanillah, wassalam. Аќе кавадак на довршинемле, иншалла, са свакерда, значи, наредна емисија коламин дефинитивно таро Хазрет Идрис алейхи салем, ова, као објаснил, значи, пеџани пајасар, шај амен, те дознана лески историја. Са прво, овен са сте сој недобро како баро број, хем со споделин ден, морам те вакелав, значи, не буд борција повише академиси, јаке морам те наведнав са прво, амаро Сајдимо Ефендија о Фатмири, хем морам те вакелав исто дека бајагиде исто, амаро шеј, мислинава дека овда бајаги исто Борис Арлела, двајтоно о бинак, некол са сто исто, Аллах некол разија лендар, емсар некој со споделинде акава лайф, ме бива керав са прво Аллах Джелешанху некол туменар захвално со пишињу тумаре шуже коментајра, хем со споделинен лайф акале емисија. Пошто Аллах ескор воспити бар родаја, иншаллах. На не ништо те кочинела мен, те берара амаро джанди пе Аллах ески кодром овен са сте со синен аменцар Аллах нека му кел по мило супрату менде упра аменде хем нека ракела аментаро ширкија и им изаблуда каде дуња кере мукавату мен Аллах ескере рахмете еселаму алейкум ва рахметуллахи ва берекетуху ковен информириме значи за наредна емисија кој исто број ки исто тема иншаллах кој исто мануша евалла Аллах нека разијат мендар Alamin. Haydi panaydı.